مومن گو تہ من سہ با اخلاق آسہ اگر اخلاق مرد سن چیک کریو یہ کت کریو خیارکم وخیارکم لنسائہم یمن مردن ہند اخلاق کرزو چیک ام سند گرواجنہ نش اگر گرواجنہ دب یہ مے سۭتۍ رُت دپزو تیل چھ رُت اگر گرواجنہ دب یہ برونٹ مے صفس آسان پتہ چھ نون گژھان زیادہ پہم کم پہمت یہ مے لیکھ ژاران ظلم کر اسلام چھ دپان کینٛہہ چھُکھ نہٕ با اخلاق با اخلاق چھُکھ تیٚلہِ ییٚلہِ خاندارین گوٲہی خاندارنہِ تہِ ون ہے گوبرا ہے ہسا سا تھٲیزِ میانہِ گوبرا ییٚمہِ سٕنٛدِس ڈیکس ژٕ منٛڈنٲیکھ یُس حظ چون خاندار بنیو یہ بظاہر انسان ژے برونٛہہ کَنہِ مگر اسلام چھ دپان یہ چھے پتہ یہ کس چھ برونٛہہ کَنہِ ییٚلہِ یہ رٲزۍ تیٚلہِ رٲزۍ رب اگر خاندار نارٲزۍ خۄفتن پڑ شام پڑ عصر پڑ ظہر پڑ فجر پڑ سنت پڑ نفل پڑ فرض پڑ تمام نماز کری نامنظور پروردگار سلام پھرن یہ اسلامس کن کرن رجوع میں خفتن پڑ میں کیاز نامنظور ابو داود چھ پڑھن کتاب الصلاۃ یہ سلام پھرن امس دپن اسلام نماز چھ نامنظور یہ اسلامس کن رجوع کرن میں کیاز نماز نامنظور دپن چھس خاوند چھ ناراض یہ کت پٹ چھ ناراض تت چھ ہیت تندرس پٹ ژوٹ تندرس پٹ آز ونو گیسس پٹ چھ بتہ سیون چائے گژھن تیار خاوندن کور آلو کالچن پہ خاوندس چین ضرورت ام کور آلو اگر ژے انکار کورت کس تہ خاتون خاوندن کور آلو ژے کورت انکار خاوند رود راتس ناراض دون روتن ناراض یتس کالس خاوند ناراض تیتس کالس چھ لعنت امس خاتون اگر ات حالت اندر گزرے پن خاوند اوسس ناراض اسلام چھ دپان جنتک داخل چھن کتھی جنتک مشک تہ دیس نہ ذات پاک حضرت اللہ رشتہ حقوق والیو نخ تریمس آخری آیس مس یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا با ایمانو کھوچو ربس بیو زبان ہن سخن کرو قول قرار کرو یہ کرزو برابر دوو اش چوکمد رشتس من چالن ول دوو اش نشیب و فراز برداشت کرن ول دوو امس کوری ہن کمزوری کرو لڑکہ سن کمزوری کرو برداشت آسن کن سات واریت ژوٹ گرس مس کن سات ہیک تیل وری ہوت ٲسِتھ کن سات ہیک لباسٕے ہوت ٲسِتھ امس کورِ مٲلِس چھُنہٕ طاقت بادے چھُنہٕ گوبرٕ مٲلِس طاقت یُتھ نہٕ تُہۍ پنُن رشتہٕ مُتٲثر کٔرِو ژےٚ چھُکھ دوٚپمُت بس مےٚ چھِ کوٗر ضروٗرت یہِ دی کوٗر بادے چھِ مسجدن منٛز پرناوان نکاح رٮ۪تھ کھنٛڈ گُزران أمِس کورِ فزیکلی مورلی سوشلی ریلیجسلی أمِس ٹارچر کران دپان چھِس مٲلِسے کریکھ فون ایل سی ڈی أنہِ مٲلِسے کریکھ فون بستر جوڑا أنہِ قولوا قولا ژےٚ چھُتھ ووٚنمُت مےٚ چھِ کوٗر ضروٗرت أمۍ دِژ کوٗر ژےٚ چھُتھ دوٚپمُت بہٕ چھُس نشیٖب و فراز برداشت کرن وول یہِ کٔرۍ زِ برداشت پنُن قرار کٔرۍ دِ تہٕ پنُن سۄکھن کٔرۍ دِ برابر ییٚلہِ ژٕ پنُن قولہٕ قرار کریکھ برابر رۄب چھُے دپان یُصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم کٲشُر ترجم کرہو بہٕ ہلۍ گژھِ نہٕ قدم تِم تہِ سیٚزرایی پروردگار بتقاضے بشر گژھی سہو تہٕ خطا ییٚلہِ یہِ آسی برابر زبٲنۍ ہُنٛد سۄکھن تیٚلہِ کری ہلۍ قدم تہِ سیوٚد گۄناہ تہِ کری معاف پروردگار ومن یُطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یُس اطاعت کرِ اللہ تعالیٰ ہس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس دی بٔڑ کامیٲبی پروردگار رۄبا یتھ خاص کر کامیٲبی عطا ییٚلہِ زکات رُکاین الا منع الکمیلی تار دِکھنا آسانی برگم چنائی تار کرکھ نا کشید ہندس نارس تہِ گلزار کرکھ نا عالمی اسلام کس نارس گلزار کرکھ نا اس کوڑی مالین تہِ پردٕ پوشی کرکھ نا اس گوبر مالین تہِ پردٕ پوشی کرکھ نا سانین کوڑین تہِ پردٕ پوشی سانین گوبرن تہِ پردٕ پوشی آئی اس بیمار اوڑ کرکھ نا اس بیمار شفا